Так, туғандар. Чогулушка ушинтип баарыбыз чогуу катышсак болот экен, а? Бул жакшы, чогулушка бардыңар түгөл келгениңер жакшы. Бирок могул жерге чогулушка келгенден кийин маселелерди айтып атканда бир эле маселени ызычуу кылып тополоң кылып эле бардыңар кайра эле ошол маселени суроону бере бербестен, мына жогору жактан келген бийликтегилерге ар кимибиз өзүбүздүн даярдап койгон проблемаларыбызды мына жака бирден чыгып бир-бирден берели, макулбу? Жогору жактан бийликтен келгендердин башын айлантырбастан. Анан тияка баргандан кийин бизди укпай кетти, айтпай кетти, аткарбай кетти деп эле артынан сүйлөп калат экенбиз. Ушундайыбызды токтотойлу дагы суроо жоопторубуз болсо, кимде болсо мына жака чыгып даярданып, анан кийин айтайлы. Азыр мына жогору жактан келген кишилерди мындай колчап тосуп алайлы, анан баргандан кийин бизге дагы сүйлөбөсүн, колчап тосуп алуусу начар экен деп. Келиңиздер бир чогуу бир колчап бир даярданып көрөлү, кана. Колчап көрүңүздөрчү кандай болот экен, мына. О, мына ушундай кылып тосуп алайлы, жакшы кылып тосуп алайлы. А мына келип калсыздар, катыраак колчап турабыз, Рахмат, тугандар, чоң рахмат. Рахмат Абдырайым. Рахмат Абдырайым. Муну жөн эле койсоң болмок экен дейм Абдырайым. Неге биз жаллабаттыктар келген меймандардын бардыгын эле ушинтип тособуз? Жаллабаттан болосунбу? Ооба, жаллабаттан болом да. Жөн эле койсоң болмок экен Абдырайым. Бирөө туура көрөт экен, бирөө туура эмес көрөт экен дегенде билбейм, биз андан жаман угуп көнүп калганбыз. Бизге болот, баары. Жок, рахмат ушунчалык сый урмат көрсөткөнүң үчүн чоң рахмат Рахмат, сал коер, алып коер, рахмат Абдырайым. Элге айттың да бардыгына. Мына чогултуп, баарын чогултуп, үймөй кирип айтып чогултуп койдум мына жерге. Хорошо. Мен дагы өзүм кыскача түшүндүрүп кетейин. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мен мына жогору жактан келдим. Азыр эми карапайым элдердин арасында кичине сөздөр болуп атат да, капа болгондор болуп атат. Ушу жогору жактан келесиңер дагы райондорго, шаарларга келип эл менен жолугуп, карапайым элдин ичине кирип, алардын проблемаларын укпайсыңар деген сунуштар түштү бизгечи. Ошондуктан мына мен келип отурамын. Азыр эми каалаган маселе болсо бардыгын айтсаңыздар болот. Бетке айтсаңыздар болот. Кеткенден кийин айтаке жок. Кимде кандай маселе бар? Бардыгын айтыңыздар. Биз колдон келишинче чечкенге аракет кылабыз. Турабы Абдырайым? Тупа-тура. Айтып койгом, неме? Айтпайсыңарбы сурооңарды? Кайра бир суроону кайра ызылдашып, талашып айта бербей. Мына келип атышат, айтышат азыр. Мына. Алейкум ассалам. Жакшысыңбы? Таптыңарбы? Табылдыбы? Бул ким? Бул о жогору жактан келген. Тияктан. Жогору жактан келген кишилер ушулар. Неме, маселелер чечиш боюнча кетти. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Айта берели. Айта бер. Эмне маселең болсо айта бер, четинен эле. Келиңиз аксакал, эми биз ушул карапайым элдин аз да болсо кичине бир көйгөйүн угайлы деп келип отурабыз эми. Аз эмес эле көп эле проблемалар бар. Айта бериңиз. Болуп атат проблема. Мына мен айтам да проблеманы. Так. Мен мына өмүр бою ушул айылда тракторист болуп иштеп келатам. Туурабы Абдырайым? Тупа-тура, мен билем ушуну. Иштеп келатабыз. Жакшы экен да тракторист болсоңуз. Кандай тракторуңуз бар? Трактор жок менде. Со эмес. Тракторуңуз жок болуп туруп, кантип тракторист болуп турасыз? Эми трактору барлардыкын оңдойм, ошолордуку менен айдайбыз, иш кылабыз, кайра берем, алып кетет, дагы бирөөсүнүкүн барып оңдойм. Ушинтип эле иштеп келатам мен. Тракторуңун деле запчасы жиптикинде эле бирдей болуп калды. Негизинен. Күйүүчү майын айтпай эле коеюн. Көмүр менен эле бирдей болуп кетти го. Жаз келатат. Кымбатчылык. Туура Абдырайым? Тупа-тура. Бул билет. Абдырайым? Тупа-тура. Билет. Ана мына свет маселеси, экинчи маселе свет. Ушу свет арзан болот. Мына өчпөйт дедиңер эле, андай болгон жок. Бир күнү ары, бир күнү соң алымкан болуп атат тиягы. Туура Абдырайым? Тупа-тура. Мына, ушундай болуп атат. Азыр үйдү эмне кылып жылытарыбызды билбей, аялым экөөбүз балдарды маңдайыбызга коюп алып, үйлөп атабыз. Үф деп. Туура Абдырайым? Тупа-тура. Туура, мына билет Абдырайым.
Mına, Svet arzamdakmak tügülçü. Mına Abdulda aytkanday, janağı aydın ayağında Svetin akçası çıkıp gelgende geviriş tanını bulgap koyup gerek bolsa. Mınday dele bolup atat. Toru Abdurrahim, ha? Tuppa tura. Abdurrahim. Mına uşunday bolup atat. Emi boldu da. Boldu da Abdurrahim, ha? Tura, o uşunday bolup atat. Emi mınday, aksakal. Ушундай сизге окшогон аксакалдар ошол жогору жакка керек болуп атат өзү негизичи. Мына ушунча сөзүңүз бар экен, ушунча маселе бар экен. Сиз муну бул жерде айтканыңыз менен эч нерсе өзгөрбөйт. Айткан сөзүңүз ушул жерде калат. Ошон үчүн сиз жогору жакка барып айтышыңыз керек мындай сөздөрүңүздү. Ойчу. Менби? Ооба. Сиз андан көрөктү мынаны чечиң. Кел жигиттер алып келгилечи. Мынаны чечиң. Çeçin bunu. Üstünüzdeki çeçiniz. Siz emi buna. Bugünden başlap. Bunu giyip de görgün. Kana? Kazalap koy. Buna. Sonunca raşatken. Sonunca raşıp kaldı. Uşuntu alıp traktör aydaşın gerek eken. Kana emi aytın emi kana. Ne problemi oluyor? Kaç problemi? Ne problemi? Bilme. Traktörde odatko. Kaç problemi? Sen aytып atasın bu. Açkaçılık ne bilemezsin diyor. Zaman Kur'an kişisinde seni. Şöyle turgan emem. Ne problemi? Kayerde ilgeri Kırgız traktörümden yer aytadı ele. Soka boka bilen aytap gelgenmiz. Problema kılvan. Güçü may normalle. Normaliyle kim aytatan? Turça da. Güçü may, Svet, büvettir. Sen kılada tokuyusun ha? Svet'i çoğalaca şap gelgenmiz. Boz uygun içindeyle çırak bilen ele. Boz uyga karaganda azız kıcaşıp atkan uyun dual bolu atatka ölper atasın mı? Svet'tir. İkinci daha bir yol aytatı kesin Abdurrahim. Ölüsün hadi. Otur. Oldu? Anda problema delece yok. Problema yok. Kim aytar? Bağıracaksın. Bağıracaksın. Problema yok. Ölmeye kaldı. Ayem toşuna öldü. Abi oldu diyeyim albay kaldı öldü. Assalamu alaikum. Yaxşı Abdurrahim. Yaxşı rahmat, Xudoga shukr. Tinchlikmi, tinchlik shu? Xudoga shukr. Bo'rodat dedilar, yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi bo'lib qoldim. Ya mazza eldim bari bo'rodat shunda. Ova. Tinchlikmi, ishlar bola chiqib tinchmi? Ova. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bular kimdir? Bular jogor jaktan keliptir, masele chechkeni. Eldin qarapayım, eldin problemalarini chechkeni kelishiptir. Jogor jaktan? Jogor jaktan keliptir. Taşanakeler jaktanmı? Жоқ, адан да жогор. Борбордун жогорусунан келиптир. Ha, jogor jak. Жогор жактан келиптир. Niye? Dağı şayloo болобу экен. Bular şayloo болмойнча келбечиле го. Шайлоо эмес, неме, маселе чечкени келишиптир. Элдин маселелерин чечип аттыр. Ha, Маселе чечкени келиптир. Meseleni uşular çeçev экен. Ушулар чечет экен. Азыр эле эки маселени чечип коюшту. Да? Mine mesele olsa çeçevre. Эмнени болсо чечебиз дейишет. Айта бер, сенде эмне маселең болсо айтып кал ушул жерден. Mine mesele olsa da çeçevresiңерби? Liboyun çeçemiz, ayta beriniz. Liboyun. Liboyun. Mına mesele mende var da. Mına. Biz Abdurrahim'e göz bir ayda çok yaşayız. Tura Abdurrahim. Tuppa tura. Çegeraga jakın jerde yaşayız. Men uyum çegeramının çektaş turat. Tura Abdurrahim. Tuppa tura. 30 yıldan beri şu ayılda it atar olup işteyin. Tura Abdurrahim. Tuppa tura. Ötkönde жазda geldiңер дағы жер бөлдіңер. Жерді бөліп қойып, чалабычық сүйлешіп қойып, кеттіңер. Сілер кеткенден кейін туғандар бізге оқшап сүйлеп қойып кетіп қалмайды екен алар. Алар сразу зым тартады екен. Алар сілер кеткеннен сразу шекараны бөле өздім зым тартты. Зым мен агротымын ортосынан өтті. Мына. Не oldu тұр? Тура жақшы кенді ортосынан өтсе. Қандай міне oldu тұр? Murdun altı geçmedi de mini oldu da. Mini olma kala.
Uy Kırgızstanda, tuvalet Özbekistan'da kalıp ketdi. Ne oldu? Men bunday olğanım menen günüge narkı mamlaketke 8-9 jolu barıp duram men. Suuqta 13-14 jolu barıp bilem. Ha ketip atsaň alar tosat eken. Toktayın hujjatlary körsating netken. Ketip atsaň kayaqa da surayt eken. Narkı mamlaketke deysin. Minege dep surayt. Karagan kişi kadip aytaysın şunday kadep. Mine alıp ketip atas deyt. Jer semlitkisi istep koyam. Alıp barıp tögem. Alardın paktası ösöt, bizdi göçpeyt. Ötken sayın pasport tekşere verip, peçat basa verip, pasport tolup kaldı. Uyga konak geletken, pasportu barı olatken, çoğu olatken. Men uyga 12 kişi akırsa, men 12 karşok alıp çakırayım men. Öyle buna meselen çeçkile. Bol, düşündüm. Tura Abdurrahim. Tuppa tura. Ham moynuňyz ülgür, jakşı bolala ekensin ha? Kisine kalıptır. Emi mınday kılabız emiçi. Siz aytkan mesele dağı ayabay tura. Emi bunu bul jerde turup çeçkenge bolboyt. Bunu te jogorı jaka barıp turup aytışыңız gerek bunday meselelerdi. Kim? Siz özüňiz aytışыңız. Men boşabayım men. Nege? İt atam. İt de Abdurrahim atıp turat. Bu ragat katalbayt mıltık emes. Eştek olboyt. Öz zor ojurat. Emi mınday kılabız. Siz bul jerde kança kıykırsaňız dağı ünüňiz jogorı jaka jetpeyt. Oşon üçün siz many çeçiň dağı geliňiz. Siler jetkiresiňer da ama. Emi özüňiz jetkires. Kakrazında sizge okşagan adamlar gerek boldu. At gele. Jogor jaka o. Jogor jaka mına sizge Men okşagan. jogolup ketem, men ayakka bargan emesmin. Eştek olboyt. Ötür. Kana? Bunu alıp koyayım bu. Ame? Ya gözünüz görevi. Göröt. Anam niye takıp aldınız bunu? Ayt utanma çegarada çaşayız dep. Çegarada her türlü okuya olup geçiş mümkün. O munanday meylep taňyny uçurup öse munanday meylen turady taýar bolat. Ata gözlü jumup oturuşan arkar basıp yürüp atat bizden burada. Giyeyim be. Al gelin bunu, bir dakika verin. Giyeyim Abdurrahim. Ya giy, eldin bari giy otat, giyip kal sen dile. Çıra çabuklan. Ya sonun jaraşdy. O? Son jaraşdy. Şu giyip al, yit atışın gerek eken sen daha. Buna. Üylengende giydim ile bayağı jyly. Jakşı jaraşdy. Onda hep kaçmışım çok horoz eslemken giydim ile. Kana? Emi aytsaňyz bolat em buna. Kanday problem olup atat? Bardygyny ayta beriňiz. Ne problem olup atdyr? Bilbem, çegara deyt ko. Ne deyt? Çegara. Kim aytdy? Bilbem. Hiç kanday çegara meselesi bolbaş gerek. Koşnalar menen ıntymak yaşaşybız gerek biz. Tura. Kim aytdy çegara? Try. Şun şuýup oturup sen başlasaň gerek şunun bärini. Uyalbaysın şu çadı bunu. Uşu adamlardan da gelen tuvalet etkandan uyalbaysın be. Kırgız kaçan tuvalet bilen yaşat hele. Kırgız ilgertele sayga düşüp çoğrak taşlar arkasında ötüp koyuyor jüret. Hazır Kudayga şükür tıt katar var, tıt katar öte kal. Uyalbaysın işe gel var tuvalet mesele problem ağılıp. Sen bir yerde tuvalet problem ağıl. Geçe oyakta bir ön var ol tuvalet bulmagan problem ağıl o da ayakta. Koşuyun görgeşemezin pampers giyip yürümeyiz geri bakalım. Kaçan bulmagan men yaşadılar Kırgız. At kulak güvele kasak basak mı yaşak belgen. Otur. Otur al bunu. Anda hiç kimde hiç kanday mesele dele yok endi. Mesele yok. Neme, mende bir sunuş. Oğuzunu cap. Hazır çıçkan soysa da kasap soysun deyip olmasan öldürem aytıp koyun. Yok, neme, mesele Kim çıktı vayda tanı? Çıçkan da vay. Yok, mesele emes.
Sunuş. Sunuş kılam bir koldan cenk çıkaralı dep жүрбөгөн aytıp koyun. Yok, андай emas. Жөн эле sunuş. Bunu эми атайын жогору жактан келип, мына карапайым элдин маселелерин чечип атасыңар эми. Атартып алыстан келип калыпсыңар. Эми biraz çay uyuşturup koyduk эле. Ошо biraz çayга кирели дагы анан калган маселелерди улайтып эле ошону айтайын деп атам. Мен уят кылбай, байыл ошентип айтсаң өлөсүм анан кийин. Ошону айтайын десем Менин коллективимдин алдында мен уят кылбай. Бас, алдым.